te konstatujem da nije prihvaćen predlog. Poslanica Ana Karadžić predložila da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju komisije za istragu i utvrđenje broja žrtava agresije NATO pakta 1999. godine. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovana predsednice, poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, prošlo je 20 godina od NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. 20 godina od činjenice da je bombardovana bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija protivno međunarodnom pravu. Za to vreme rata od NATO pakta poginulo je preko 2000 civila, ranjeno je preko 6000 civila, od kojih je preko 2700 bilo dece. Mi danas nemamo konačan spisak imena i prezimena žrtava ove NATO agresije. Ovim putem bih zamolila kolege narodne poslanike da podrže ovu dopunu dnevnog reda kako bismo oformili komisiju koja bi istražila i utvrdila tačan broj NATO žrtava imenom i prezimenom. 2000. godine na vlast su došli neki koji ovi podaci uopšte nisu zanimali i koji su dozvoljavali da NATO agresiju nazivaju i NATO intervencijom i NATO akcijom itd. Iz tog razloga više puta ponavljam NATO agresija, jer ovaj zločinački čin NATO-a ne može nikako drugačije biti nazvan ni intervencijom ni akcijom, već isključivo agresijom u kojoj je stradalo mnogo nedužnog naroda i dece. Nama nije nam dovoljno da naši prijatelji iz Evrope kažu da je to bila velika greška i tragedija i da polažu vence na godišnjice, već mi tražimo da se ovim putem oformi komisija koja će utvrditi tačan broj žrtava imenom i prezimenom. Setimo se da su gađane civilne mete, Radio-televizija Srbije, voz u Grdeličkoj klisuri, kolona albanskih izbeglica kod Đakovice itd. Činjenica je da je upotrebljena zabranjena municija sa osiromašenim uranijumom, zbog čega danas imamo veliki broj ljudi koji su oboleli od malignih oboljenja. NATO agresija je zločin protiv mira. Mi smo dužni da znamo ko su oni koji su živote izgubili tokom NATO agresije. Mi smo dužni da zapišemo i borce koji su branili i domove zdravlja i škole i mostove i bolnice, ali isto tako i one civile koji su nedužno stradali, žene, decu, muškarce, bake, deke. Mi smo dužni zbog generacija koje dolaze i ne bismo trebali da ovaj teret ostavimo našoj deci. Iz tog razloga molim kolege narodne poslanike da podrže ovaj predlog, da se oformi komisija i da konačno utvrdimo koji je to broj žrtava koji su stradali od NATO agresije 1999. godine. Hvala.